Amit vandum pol rai ang mai le a omoy tak tang te po ti tuiral thei hial o mamoy azai moi tak wanga a fans tam takte ti tuiral chin tu and Mary chuan a talent le music te mangin he khovela alal ram arondina a fans sang tam takte a bol a zauta min bol a zauta in lo du ve ni ti shat le ka khoi chak chok tak alo ni ve bok hian anom thei bik top soile chia milani mainom daidan na kulbang sutlangin a hlotlin na chuan huang a zau zela a talent chatak le show manga a fans te a hip thiam chin em wangin khovel pum huapin aron lartani and Mary chanchin chen khat a fans te tan kan ron chop chuak dona kan thil tul ti laklo lai te da chamevin kan mobile phone te en le veng phot mai te ang and Mary Rose Nicholson hi United Kingdom March Haklama Essex County ya kumsang kazakwa somkwa pakhat April ni sari a apianga kumsari mi lekani achangin art shang zirna skula kalin a unaw nu ne drama ate anlawin lan to china lam pangpo anlo ti dun na sa hle to ani hewang hian kumruk mi ani in musical film Les Miserables delve turin audition apaltanga heta chang hian lemchan mai ni lafin azai thiam zia po mi te shat aloni tani anaw panlaya changin music hian a thinlung alu em china ruma ama in azai mel china ni a favorite artist chu Christina Aguilera, Lauryn Hill, S Club 7, Eminem, 50 Cent le Alanis Morissette te anni anule pate music lama antui ve emawang hian music genre shang angai thakwal venol boka chung angai thak zinga soitel lo thei lo chu Prince le Michael Jackson te hi anni music lama nuam ti taka akal reng lai chuan aron tlerol chho chu a o aron in thak dang lamin zai achun zom thei talaba a o lo lai ta ka wangin amandu veu ma se zai chol san alo ngai tani hormone in thak dang lamwanga oki le taksadang lam chin hi chu minol pui ton chin ani rengani and Mary hi karate singer ti po in kan soi thei ome tumkwa ani achengin karate class akal china atan chuan hei hi thil har sa le hupur ani lem lawa achan chu anau panlaya a una nu nen dance class an local to na khan apui na sa hle ani kumsom pasari aloni mek chuan national le international karate medal le championship lo man chanem tak adongani chu isiamo karate black belt and Mary hi ti boy mai chini lo karate thiam hi amang she don me alawania free advice ani chu college akal chena changin ama a alo tuipui chin music lama akir le ta a show shanga inlanin Alanis Morissette late asachina henga changte hian stage chet tlatvela injin tok na anei belzela chumai baka a vocal technique po in nasatakin ma ason pha ani tum khat chu presentation an nei na pakhata art school akal laya lo she to tu judge pakhat chuan atorna atelve a Motown tribute act zinga pakhat ni turin asom hialani ahlamba saber chu kumsang ni som pathuma summer girl ti kha ania hela hian Ed Sheeran beng afer hle a hemihnu achanga tun thengin chian thatak anlo ni zuitani a solo career hian British group lar tak pakhat rudimental tenen anlo thokhau to boka heng band member tenen hian tor te po an nei hawa la po asak puinwal rudimental band tena an second studio album With the Generation anti chwakhan and Mary hian leading role a playa tin he album zinga lapali hi rudimental tenena an phwa dun ani nge ni heng an album a hian Love Is Not Just a Word ti te Humor Mill Will Hartnett an sakte a omboka he an album hi a hlotling hle a zor chu ani achanga kar khatlek chungin maktadwa itel an shalngal hialani hemikum hian British album song zinga number 1 din mun a ho nge ani rudimental tenena an hun man ho tam tak wang hian and Mary chuan music khovela ton shat anei belzela solo artist ni alo chak chin chu ni thei turin chakna le tumru na anei pha na sa hle ani umsang ni sompanga alo ni chuan and Mary chuan malam pan zelin thilthar shang ati chwa belzela karate series baka a EP karate a release Gemini le stool baka hladang pakhat original EP ming ang thaute hi songwriter le producer ni pok Josh Record le 2 Inch Punch 10 an produce sakani
avoi khatnan ama pualator ane masak per chu an rama ni in ticket po an thal chuak nem hle ani my god kumsang ni som paruka a single do it right ti chu a release hemi kum me tha alarm release le in hela hi abial pa in alo kopwanga aril ru thil omte aphal chwana ani bera alarm hi sangni som paruk MTV Europe Music Awards sa khan asange nge ani heng ahlapat ni atang ringot po hian music khovela din mun asong het sot le a British ramai ni lo international thengin mi shat ahlobel zela ahlaphwa tele a stage performance thachin lutuk mai te chuan a ezon na konga lotlin na apezelani ahlasak lar le nal eme mai pakhat chu rokabai ti Clean Bandit le Son Paul te ne na an sakhi ania hela hi Billboard Hot 100 ta langin alar chakhle a Europe mai ni lo Australia rama la play lo ber number 1 ani hialani khati hun laya mizo chalai tam tak ba ka ma shwai du ber polani bok ti te hi source lam hian an chetel lo nge ni zia lo thei rokabai la hi Clean Bandit te ne na an sak ni in Clean Bandit te hian an album pani na What is Love fa khan antela and Mary po hian a album Speak Your Mind na ada tel ve bokani Norwegian zai thiam aina Watson le and Mary phadun ni in aina hian afa pachung chang aziaka ahla thu hi adang dain lung akwai hle ani atira chuan Clean Bandit te hian saturin aina hi anti seta nima sela ahnuwa and Mary hian an thak le tani he British zai thiam le talent nga tak mai hian alonga hle mem chin chu ti puitling in a album puitling masaber Speak Your Mind chu April ni somni pasari sang ni som pariat khan a release he album hi hlotling hle in UK album chart ta number pathum na ani phahiala he album a hian singles pasari le Marshmallow Clean Bandit David Guetta le Son Paul te ne na an sakdun a ombokani and Mary la thu te hi amimal nun nen po ain mil thei hle a entirnan alam la a khan abial pahlui wanga aril rushi omna te azia kani kha tu emone na in chen chat na bak a om thei lo thu FRIENDS sa khan ashil boka friends la hi Marshmallow nen ti vel kan soi ma in kadu zia kan zep tel le lok chuan he video lo en tu mi pa zong zong tan ka hlan bok chewa me chia te he hla she to phot te kha chuan ring de win lo saveru anwam ra plak quarantine hi kan van mang nom bik tak lockdown te hi nom ka ti zo vek to Marshmallow tenen an siam dun ni in UK song star ta top 5 ani Zakni som pariat kum top lam hian James Arthur nen Rewrite the Star an sakdun chu anti chuak le a The Greatest Showman musical drama a Zac Efron le Zendaya te lo sakto kha ania an record thale ani mindu ti ka sha ka du chati poi hailo ma se tinge tivel la ania hlana kan soichin ang tho kha ani na tak le nal takani and Mary de music video le Zendaya ten an drama a an perform lai hi munom ka ti ve a The Greatest Showman hi soizom ka chak veu na a Zendaya chanchin kan lo ti le tur lama soitel chi zo kani insumri photang perfect to me ti kha kaya pian na lober mai hian nal katile hle boka ka thatlo na lai ber hi ka thadruk raw na anivetat en Mary hian amimal nun athu ple a bialpa anayem ti zo na chu momal takena chang du lawa ka soi du lem lo achan chu mi shat la rani a ti ina changa ka soi chang don lo music lama ani ati tlata chu wangin en Mary hian music lama Milarte tak pakhat adate ni ngei tura ngai ve phot mai ti ang July sang ni somni khan do jacket nen thok dunin to be young anti chwaka real life don't even feel high maybe if you hey chu kalangai thatam vak lawa she chiang deuh khan comment lama ron soibel ve teu o in savain hun man nuam vek ule